Bagi sebagian masyarakat berbicara masalah ilmu tasawuf adalah ilmu yang tidak mencintai dunia. Mohon Abi jelaskan lebih dalam bagaimana maksud dari ilmu tasawuf tersebut. Kemudian dalam ilmu tasawuf kita lihat ada amalan-amalan tertentu seperti pengambilan tarikat atau sebagainya. Jadi bagi kami yang tidak mengikuti amalan-amalan tersebut atau tidak mengambil amalan-amalan tersebut, apakah termasuk orang yang mengamalkan tasawuf? Sekian. Terima kasih. Tasawuf itu bukan tarikat. Tarikat artinya tata cara mengamai saboh-saboh ibadah. Jadi tasawuf dengan tarikat yang pada satu waktu berpisah, pada satu waktu mentepat. Punya orang berkitab geken umum khusus umum khusus mutlak, umum khusus mutlak antara tarikat dengan tasawuf. Kiban umum khusus mutlak, rumpuan, ada rumpun, gede rumpuan gulai ya. Tiga ibadah gulai, ia dua gede babah kol. Oh, pelung gulai pam itu apa pokol. Rumpun hanai pelung-pelung bak gulai, hanai dua pelung ini. Rumpunnya tak bak gulai yang na, bahkan gulai hana rumpun. Tapi punya gulai, babo pina, babo rumpun na, babo labu na. Jadi iplung salah sabo, tinggal salah sabo. Yang umum khusus mutlak. Ibadah rumpun hana ijak tahu, ibadah gulai peluang ijak. Artinya bak bopi je takkan gulai, bak gulai pernah je takkan gede. Hana cik gulai, hana ijak tahu pi je gulai. Ya kan? Yang peluang salah sabo. Nyom nancit tarikat dengan tasawuf bisa orang mentasawufnya karena ikut tarikat. Jadi tarikat kan tasawuf. Tarikat ialah tata cara melaksanakan ibadat sesuai lagi yang kagak oleh lemawai. Tapi buat lagi menan gekeun tarikat kan tasawuf. Adapun tasawuf, definisi tasawuf ialah suatu ilmu yang untuk mempelajari hati manusia dari segi baik dan buruknya. Ya, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ilmu untuk mempelajari hati dari segi good dan hana. Yang perlu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu untuk memperbaiki hati. Ya, tak tahu. Yang serauru yang kejam, yang gengi, yang baca noh. Yang kan tak tahu. Menyakan tepat, bangai, 20 saja. Ibu kali kau, muda tahu dah kan. Miana kebut tak tahu, pejai dan tak tahu. Muka tak ber, piana tak tahu pula mana kebut. Jadi, lo ulang lo. Tasawuf ialah suatu ilmu untuk mempelajari sifat-sifat hati dari segi baik dan buruk. Ya, yang kayaknya ilmu tasawuf untuk tak pelajari hati, karena tasawuf hati. Tak pegat hati yang kena bunuh, bek mung, bek ria, bek ujub. Ya, nah. Jadi tak pelajari yang baik untuk diamal, tak pelajari yang tidak baik untuk ditinggalkan. Yang kayak bandar oh nyo namung bak raw aku. Tak pelajari dengan tak tahu namung bak raw. Yang menang kuku bah mungnya. Yang ke tak tahu.
Oh nyogot ikhlas, oh nyo tawadhu merendah diri, damai, nyan kenyan tasawuf. Ilmu untuk memperbaiki hati, sama dengan cara ringkaskan ilmu tasawuf itu ialah akhlak. Akhlak. Yang mana tarikat, sira orang hana gecok tarikat, ipegah bugap. Nyan puwa kagiak sama dia mentarikat hana gecok nyan hanju nyan kakek yang hanjanya yang kegaknya mioleh je kan trip kan semayang nan cok tarikat semayang ko pan cok ron tarikat semayang pan cok palu hana ku bilang nyan semayang gak trip kan semayang tapi kahanan cocok tarikat semayang. Ya kan? Nyamnan putra tarikat muruna cara pubuat yang kenyakan tarikat. Nyata lu ulang pun syariat, tarikat, hakikat. Syariat ialah segala bentuk perintah Allah kepada hambanya yang lewat daripada buna wajib, sunat, haram, makruhmu. Itu hukum syariat. Mengamalkan hukum Allah sesuai lagi Allah perintah itu geken tariqat. Hasil daripada berkumpulnya syariat dengan tariqat lahirlah hakikat sesuatu. Hakikatnya dengan istiqamah gitanya tapubut ibadat perintah Allah akan nakedroi hakikatnya. Ya, menan aku. Jadi syariat, hakikat, tarikat lagi bohu dengku. Bohu. Antara bohu. Nya bohu dengku. Nyak terus bakminya. Nyak terus bakminya. Ne puliak tape hilai dengku. Ne puliak tape. Tape ndri kan? Tape. Ya, ne puliak tape. Ala ne boleh dapeh ne prah ne pinah berbuah baru terus baa ne bro asal le baru itu bakminya untuk ngatrah bakminya payah pinah tapi payah pinah beru payah ramah asal punya menan lihat tapi pinah tapi lihat pinah beru minyak nagerau itu go nah minyak nageroi lena syariat nuturi wajib nuturi sunat nuturi makruh nuturi mubah amalkan syariat lagi yang kepegah sembahyang wajib kiban wajib sembahyang numurno sembahyang lagi kepegah lam fiqah nupubut sembahyang nupubut puasa nupubut haji nupubut zakat itulah tariqat hakikat insyaallah akan nak keroi kebuka oleh Allah. Kamu kan? Jadi tarikat dengan tasawuf bukan? Tarikatnya bukan tasawuf. Karena tarikat ilmu untuk mempelajari suatu amal. Tanah sama dia. Tamu tarikat, kiban tarikat pun selawat. Nampak sifat dah selawat dua ke barat. Kengkulu, apa? Yang tarikat, kaji aja, yang aku beri keluar madu, cok je tarikat sama dia, kaji pupun mereka paju, baik ya pegah leuria, yang ini kan hanya cok tarikat lah, hanya pupun sama dia, kan hanya pupun, atau mana aja, atau lang kampung, nyon kerja mentang, baik bengeh ni, baik bengeh, punya naur lang kawan, atau mana aja, atau kepriya kapan, gememebah tunggu imam. Baik ijit urut lain, baik ijit urut lain. Kebuka, entah kebuka, hanjit hana cok tarikat. Baik ibu boleh berkasau sama dia, hana itu kuim. Ini nama tu kebuka, ayo nuhu juga lawan. Panen pria sama dia, miona genteng tak pria ju, lihat kau beok tak pria ju, bekah kerau ya dah anak-anak. Teman mana untuk menghormati tungku umum kebukaannya benar tarikat yang kenyan tarikat sama dia astagfirullahaladzim min kulli dhammin adimin sama iya wasari Allahumma salli ala Muhammad benar ia semayang selawat istighfar
anyan ila hadratin nabil musafar kawe yang kenyan tarikat sama dia kajian ya apa kajian yang kajian karena apa tarikat cara puput apa ya apa aja mau sebayang ada cok tarikat menanungku ya benar jadi kesimpulannya tasawuf ilmu untuk memperbaiki hati atau bisa takun ilmu tasawuf itu ialah akhlakul karimah akhlak yang mulia benar